Nee, dis mixed emotions na hierdie wedstryd. Soos jy sê, halftyd was ek regtig nie tevrede geweest met hoe ons die eerste helfte gespeel het nie. Ons het 13 strafskoppe en 3 geel kaarte voor rustyd afgestaan. En hard gepraat oor ons dissipline en kalmte op die veld. Ons het gefrustreerd geraak met ons opponente, onsself, ons spanmaats en die skeieregter. So as jy dit doen, dan speel jy swak rugby. En dis wat gebeur het die eerste helfte. Tweede helfte was ek tevrede met hoe ons teruggekom het. Ons het net 1 strafskop afgestaan vir die eerste 25 minute en 5 gekry en toe daar in daai hoek weet ek nie, daar iets snaaks gebeur, maar alles het daar nog skeef geloop. Ek het in my lewe nog nie so iets gesien nie. Is deurmekaar en ons mag nie opinies gee oor die skeieregter, maar ek gaan definitief môre, ek het klaar gevra vir 'n meeting met Dion van Blommestein, Mark Lawrence en Sean Miller, dat die mense dit goed kan uitklaar, want ek is die afrigter, ek moet weet waarna moet ek werk, hoe moet ek die spelers beter afrig, beter help om nie so te lyk nie, om 15 teen 10 te speel. Ja. Laaste ding dalk is om 'n 3 te druk en jy's 10 teen 14, ek dink hulle het ook 'n rooi kaart gehad, dan sê dit nogal baie van die span se karakter, so daar's hom iets positief ook. I don't know, you can ask the players, but we were not satisfied. So Coach Botha was straight up with the forwards, myself with the team, Coach Saul with the team at halftime, and we let ourselves down. And we did it against the Griffins 2 years in a row now. So we made sure at halftime that we got out of the cloakroom with the right attitude. Yeah, we are satisfied with that. And as I said, the Falke, I watched their game against Griquas yesterday and they played really well. They keep the ball for many phases, put a lot of pressure on your defense, and they are well organized, well coached. So we know it's going to be a tough ask next week, but we will regroup on Tuesday, have a bit of a flush out tomorrow, and then make sure that we are well prepared and well disciplined for the Falke game.